Hakajing lekai perlok kapedeng ke kilik All Star Persia ke Manchester City. Hau pahaj kini ngajing lekai ke Manchester City kali open kode ke 6 job hadin galapan film jik kilik All Star lelai leka wigul. Igul jong ke Manchester City li open tip leng bau yat nori ke menit kebak kendai kat bah menit kebar puli open tip leng bau Rangers kat bah menit kebar pula li open tip leng bau Mobama. Hakawai bakajing lekai perlok kapedeng ke Milan Persia Inter Milan. Hau pahaj kini ngajing lekai beror ligi di tim kelkur jeng khaj lama la cigul. Igul jong ke Inter Milan li open tip kemni ke basan poal leng bau Di Marco kat ba igul jong ke Milan li open tip leng bau Nkunku. Hamni ba propolai leng ba penalti. Ada bukan ke jing lekai kelkur jeng khaj lama la cigul. Hakawai bakajing lekai pedang ke Chelsea Persia Juventus. Lepas kini ngajing lekai ke Juventus kali open tip gol kemni ke ban Rivo Pra leng bau Jerawa. Karbalang ba kali ke cigul ke Juventus kali open kor ke 6 job hadin mengelawan film juga Chelsea ke cigul donon. Hakawai bagajing lekai perlok kepadang ke Arsenal Persia Real Betis. Hau pas kini ngajing lekai ke Real Betis kali open kor ke 6 job hadin mengelawan film juga Arsenal lelai ke wigul. Hakawai bagajing lekai pedang ke Mallorca Persia PSG. Hau pas kini ngajing lekai ke Mallorca kali open kor ke 6 job hadin mengelawan film juga PSG lelai not goal. Hakajing lekai Duran Cup pedang ke Neroko FC Persia Indian Navy. Hau pas kini ngajing lekai ke Indian Navy kali open kor ke 6 job hadin mengelawan film juga Neroko FC la not goal. Lengba kini ngajing job ke Indian Navy ke Bandon Kams. Hakajing lekai ke Bansuan ngajing job kenang bakan tikina pan yorung syaganau outstage kan bakat Trau FC kalau saya eliminate no negani ke Duran Cup nagi Arsenal medan kala kamai tang cipuin. Hakawai bagajing lekai Duran Cup dan ke Emirates Persia ke Banaras dapat hau pahaj kini ngajing lekai ke Emirates kali open kode ke 6 job hadin mengelapan film sub ya ke Banaras dapat la saul not goal. Kalbalung bagajing job ke Emirates di kepakamai riu point nagi Arsenal medan kenang jan ban yorung syakan knock off stage kat ba ke Banaras dapat daki lais mi medan kamla ban kamai watang sipuin lang bagani 6 rem kalau saya eliminate no dengan ke Duran Cup acara Arpan Rio. Sibit ki program jingle kai kat bodalan FC kan kamsha FC 1 haka por Saudi. Kanong CFC kan kamsha igalang sning haka por Nyauji.